Kaki isu narpu circle hinan kasngi ka absantri ulaber hajar pendrio ha ka jingalam u president uba Panuel Tongper bad u general secretary uba Uni Muksor kila hiar biang shawa Malidor ban bud din de kajing persya kaseng ban klong mau nakawa Malidor hadin makaseng man ha ka absantri jong banai rempang kalalit khang ya ki ba klong mau be an bad buru ya kajing kerpa ling ba ki social media ya ka district council ban petlem halo ka ni ka benta Layo jing te penban Bakatanat Forest District Council kala ai jing bit penban sha we uriu shimet ban klong mau nakawa Malidor. Kat kum gajing tho balayo da kaseng la ai ya katika permission ha ka khatwe trik uleber a hajar pendrio halo katika jing ai jing bit la tmu ban stang klong mau ha ka sngi ublei kata ka arpu trik uleber a hajar pendrio. Hene da kajing yo jing tip kloy jong kinong shong karata chera marmar la let hiar ban khang ban be sindon yek baro kinong tre ha katika sngi. Hadin tang asni kata ha ka arpu trik jong banai leber kaseng kalayo jing tip bala pensange no ya kajing ai jing bit balayo daute uriu shimet kumta kaseng da kajing trelang ringkat ka dor basnong rata chera hanan kasni kalahyal biang shawa Malidor ban pentikna ba ka cancellation letter balasoy da i CFO kade ban trika mardor omtang ha kajing tho hanre wa ha ka kamru Hakani ko por sa isin kum ka ke sunar po circle milawan biang hakasin gubaar hakani ka jaka kabadi ka Malidor riwar ni hasnong Malidor kabadi ro ka jaka bagi kot sunai cera riwar Malidor dena ka kesu na kalyang kesu haga yisni benai bala dep kala juwan haga arpsau turi benai waar nu snam arja riu banwan ban khang persa ikinu kinu bati mau be an ne bale kinu kinu ba penjot ikini kemariang teh ketu kopor ngila dep mi hakbor la i sai pai bak la i par hadin ketu kopor ngila ap ngila pej perman ya kenu kenu gejing yat bej ya ti ne gejing le yang district seluruh nama hak tu kopor ngila aro press conference jengi ba ngila bu gejing kerpar i district sil ba kan dei bancim kia kan kalau kan ke subjek ke ke jongka ke pej lagi kendeu kiciap ba kilum kiwa te hak tu kat kebanang ya kopor ngila yo jingtip naki hai ba CFO jangga chief forest officer jangga district musu lawan juri lu daladi hak ni kecaka bat hading ketua ba anda ngila tip bang ngila ba lawan ngila sngiu sungan ngila sngiu don yukermen man yo ba un yatrilang lene ban khang persa kita balek bi ang de pose hak pring kita kepor kat bang indang pej permane kita gejing long jingman gene ke isu jangga jing plang mau bi ang hak ni ke wa lukha hak ni ke wa Malidor ngila lapan ban bau hading kat tukane sngi ngila yo jing tip bang ula akan bang ya permission sawe uru simet ban klong nging mau kata ka permission ubala isu hak khatwi trik bena belai hanu araja arkau nriu de jing jurip jengi giwan jurip hak arpsau trik te hading kata ngendai da perkhat ba kununu usar no CFO la ai gani ya permission hal nalor ba pai ba ne ka sentiment jang pai ba kila dong ji persa halor jing klong mau ne ka da long da kunu kom ru dai ki de da ba ki ai permission ne klem permission ni la persa namar halor konong rim bangi persa tang halor gani namar kan kta igani kilum kiwa kan kta igani bondori namar ngitip bahaga regional committee jongga sambat Meghalaya kilai penpej bagani ka wa Malidor kala le lupa kan di natural boundary tekila mana lupa kata komiti jongki ba ambit ban le kanu ka commercial purpose ban klong mau ban le kanu kila mana kila don kata jing agreement jong kita regional committee kat kumbangi i hakit por halor kata anda atukan ismi le i la yo jing tip ba new brew bala yo kata ka permit naga district council bala soy kerting da UCFO jaga district council ula amut ula sedang bang ti mau hak tu gosngi sonde hak ni singi sonde artrik anda latip hak kata halor kata ta kapang te kini ginong song data sra gila tip kata kubor ba ula li klong mau hak singi sonde kumta gila hiar dai kan hun ban lik be ban lik hang ya kita gitu ba gila be sendon ni kata hadu kata sing gila khang kala sengek kata jing klong mau jiki ndrei halor kata kanorim ngi nagali asing ngiseu kulei lene ngiseu ngu ya snol tasraru gubagala trailang bat ngi ban persha le ban namsha ban klong mau lene ban le bi an kinu kini ke wa ban penjot namarkan sajot kini ki klag pitap ni environment khamtam kini nang snol tasra gi baldon gi bris kwa jing ki hakni ken sajot bat ande tangi kita ka environment ka dei ka badon kam ngi wepu we namar ni ka ka wa hani ka don ka jing badon kam dagi nosong snol jang tasra ni kini gino gi pai ba badon kam hadu ka sai ka klein hadu ka sum ka sele kunu menta halor kata ngi semu jaga snol tasra bagi hak tu si apa atri hak sini bawa temu ban klong mau do nu bru balayo permission la ponsenge la sa ponsenge bala sa be sundon te hading kata
anda haga Monday hadu ke Tuesday hadu menin kesni nilai biang ke jingtip ba halor kata permission ke ba ulah yo to urusmen ni CFO no officer buram jingi ulah konsel no bat nilai yo dia kopi konsel re anda gila page kita constellation letter ila soy hang ni duduk ka khat lai trik re nagaliang gasing ngasngu alo kaniru ba ula konsel ni ka permission ke bala yo do nu rusmet bang klong mau te kani ni pen pau ru ba ka de ke jing ni trelang duduk ke district council ru duduk ke pai ba yang song snong jang kita sra ru duduk ni ke sing ru ni sakawe ru ni ai khuble ru ya MDC lokal dengi narku konvensi kong dari paya tongter ibala ra ya kani ke jing kren kani ke mat jing kren po session ha kani ke session beladep halor ke wa melidor ban mana leban karpat jaga bor jang ke isi na ke bor yang district council banam ailat lebanam sa enu ban klong mau dah kono kom te kani na kaliang aseng ru ni ai khuble ya kini ke basim menta ban persa lang yang ni namar kani kalong gaji mento yang ni la sha la jisngi te manir ade ban wan lang ba girong ba snong sekretari snong jang ita nong sang snong leta serah re ka daw bam lakyar ki don sa ke jaka ba bajngai silong te ki dang don hapo ki jing pang te kimta kim la ban wan te ning ila ewan lang hni krui na it khot jang ki su bat kumju ine nong sang snong ba snong jang ini ke malidor karbi bodon hani ha mikhalia te tangkeni hi ngai kble अच्छा हम तो मालिदौर एक सेटमेंट का तरफ से बोल रहा था। हमारा नाम रेसोतरंग कार्बी है। केस तो हम लोग का बुस्ती में जो एनवायरनमेंट जो माना कि हम लोग भी मानता है, हम बुस्ती की तरफ हम लोग पूरा सपोर्ट है और इसलिए केस जैसा हम बोलेगा हम भी मानता है। जो हम लोग बहुत खुशी का बात है, जैसे आया जो फील्ड विजिट किया पहला बार भी जो आया हम लोग खुशी है। आज फिर दोबारा आया और MDC हम लोग क्या नाम था LAV तोंगपेर वो भी आया इसका बारे में, तो बहुत खुशी का बात है। वो हम लोग का जो काम अच्छा करने के लिए या नहीं करने के लिए इसे तो बताया, वो लोग आया, हम लोग को बहुत खुशी का बात है। इसे तो हम लोग वही कहने मांगता है जिससे कि हम लोग मिल मिलाप और एक साथ में रहने के लिए हम लोग बहुत खुशी है, वही बात हम कहने मांगता है। इतना हम बोल के हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।